Ja sam Mija i najdraža knjiga mi je Mama je kriva za sve, zato što je jako zanimljiva, može vas naučiti o prijateljstvu i o tome da će ti pravi prijatelj uvijek pomoći. Ja sam Dasan i moja najdraža knjiga je Prazan grob u močvari. Sviđa mi se ta knjiga zato što je napeta i misteriozna i avanturistička knjiga. Ja sam mislila da idem u 5. razred i moja najdraža knjiga je Eko. Ona me naučila kako mogu pomoći prirodu i naučio sam kako je priroda nečišćena i kako mogu pomoći da čišća bude. Ja sam Bruna i moja omiljena knjiga je Vještica, zato što govori o tome kako dobro pobjeđuje zlo i zato što se jako lako čita, iako ima puno stranica. Ja sam Šimon Fink i moja najdraža knjiga je Kraljevići prosjak, zato jer govori da smo svi jednako vrijedni i vrlo zanimljiva. Ja sam Mak i moja najdraža knjiga je Mama je kriva za sve. Ta knjiga ima puno pustolovine i djeteta koji samo želi spavati. Ali pouka priče je da moraš ponekad i poslušati mamu, a ponekad i mama nešto krivo napravi. Ja sam Petar, a ja sam Filip i naša najdraža knjiga je Koko u Parizu. Mi volimo knjigu Koko u Parizu jer se radi u biti o jednoj pustolovini od dva dječaka Koku i Zlatku koji idu kod svog ujaka u Francusku u Pariz. Knjiga je jako zanimljiva, to je avanturistička knjiga i možete nešto naučiti iz te knjige, ali evo nešto sam ja naučio da ne trebate krasti, kamoli skupe stvari, kao na primjer Mona Lizu ili još nešto dragocjenije od toga. Svaka nova knjiga je nova avantura. Ja sam Larisa, moja najdraža knjiga je Vlak u snijegu. Volim je zato što su glavni likovi djeca i zato što se na početku baš i ne slažu svi, a na kraju svi su se udružili i prebrodili sve nepravde. Mi smo Sare, cure s istim imenima, ali različitim knjigama. Moja knjiga koju sam ja odabrala je Čiji sam ja kod Mladić od spisatelja Shea Silversteina. Njegova knjiga je dosta tanka, ali zato je jako poučna i ima puno metafore i zapravo se radi o jednom komadiću koji zapravo želi biti uklopljen u društvo i onda zapravo se mijenja zbog drugih. Inače, nisam bila knjigoljupkinja, međutim ove godine sam postala. Knjige sam jako zavoljela ovo ljeto i moja najdraža knjiga trenutno je Moja sestra Mrak od Vjekoslave Huljić. Knjiga govori o dvije djevojčice kako su se upoznale i onda na moru i zapravo onda je njihova avantura, simpatija i tako dalje. Neću vam puno otkrivati i pročitajte knjige. Moje ime je Gabriel, najdraža knjiga mi je Poštarska bajka, zato jer me naučila da nikad ne trebamo odustati. Bojim se čovjeka koji je pročitao jednu knjigu u životu. Ja sam Noa i moja najdraža knjiga je Čarobnjaci iz davnine jer se radi o čarolijama, lako se čita, ipak ima dosta stranica. Ja sam Zvonko, najdraža knjiga mi je Gospodari prstenova družina, zato što ima mitskih bića i sviđa mi se jer je pustolovna. Moje ime je Marta, moja omiljena knjiga je Družba Pere Kvršice. Preporučujem vam je zato jer poučna je, u knjizi je društvo, naglašava prijateljstvo i jako je lijepa knjiga. Ja sam Vice i knjiga koja je promijenila moj život je Vlak u snijegu jer sam iz nje izvukao pouku to da smo zajedno jači i da kad smo skupa možemo što god želimo. Netko ne voli čitanje, nije pronašao pravu knjigu za sebe. Dobra knjiga je događaj u mom životu. Ja sam Ema, moja najdraža knjiga je Vlak u snijegu jer kad se ruke slože sve se može. Ja sam Ana i moja najdraža knjiga je Dnevnik Pauline P. Ona me naučila da iako smo zaigrani da možemo biti i odgovorni. Ja sam Tija i najdraža knjiga mi je Wise Side School zato što je jako smiješna i humoristična. Ja sam Hana.
Meni je čitanje hobi. Jako volim čitati skoro sve knjige, ali posebno mi se svidio ovaj serijal knjiga Oksipolog. Svidio mi se jer ja volim fantasy romane, znači da ima čarobnih bića, čarobnih moći, dakle čarolije. Svidio mi se zato što je glavni lik cura, pa se mogu zamisliti u njenoj ulozi. Ja svima koji vole čitati preporučujem Oksipolog. Moje ime je Marta i moja najdraža knjiga je Ispod koša koju je napisala Donna King. Preporučujem ovu knjigu svima jer je knjiga sportska i naučila me nešto o košarci, pogotovo za one ljubitelje košarke je knjiga stvarno super. Ova knjiga me naučila da ne smijem u stvari lagati svojim roditeljima i da ne smijem ići nikud bez njihovog znanja i u stvari da moram im sve reći jer onda mislim da će mi nekako biti lakše. Knjiga je jedinstvena prenosiva magija. Ja sam Raula, omiljena knjiga mi je Vlak u snijegu zato što me naučila puno vrijednih pouka kao na primjer prijateljstvo i jače od svega. Moje ime je Luka, moja najdraža knjiga je Garfield zato što imamo puno zajedničkih stvari. Kao na primjer Garfield voli picu i lazanje i ja isto volim picu i lazanje. Najdraža knjiga je Gregov dnevnik jer mi se jako svidjela i film mi je jako dobar. Moja najdraža knjiga iz djetinjstva je Gospođica Neću, svima bi ju preporučila jer je jako duhovita i smiješna. Ne vjerujte čovjeku koji nije ponio knjigu. Knjiga je kao gledalo, ako budala gleda u njega ne može očekivati odraz genijalca. Ja sam Eva i najdraže knjige su mi dnevnici Pauline P. Posudite ju ako želite neku knjigu koja vas može nasmijati, poučiti nečemu. Ja bih ju preporučila svima da pročitate svih 5 dijelova. Ja sam Neo i moja najdraža knjiga je Družba Pere Kvrčice i ona me poučila da se sa prijateljstvom sve može. Svaki put kad pročitaš uzbudljivu knjigu imaš osjećaj da si bio na uzbudljivom putovanju. Ja sam Filip, omiljena knjiga mi je Gregov dnevnik i volim je zato što se lagano čita i zabavna je. Preporučio bi joj svoj djeci. Ja sam Lorena, najdraža knjiga mi je Harry Potter i zanimljiva je i preporučila bi je svima koji maštaju. Knjiga je dar koji možeš otvarati opet i opet. Ja sam Vita. Moja omiljena knjiga je Mama kriva za sve, zato što je smiješna, zabavna i uzbudljiva. Onaj tko ne voli čitati nije pronašao pravu knjigu za sebe. Moje ime je Fran i idem u 5C razred. Moja najdraža knjiga je Brbljiva Iva i ona me poučila da ne budem brbljiv pod satom. Soba bez knjige je kao tijelo bez duša. Ja sam Andrija. Najdraža knjiga mi je Koko i duhovi. Preporučujem je svima zato što je uzbudljiva i zanimljiva. Čitanje je sanjanje samo sa otvorenim očima. Ja sam Maruška i moja najdraža knjiga je Blizanke od Erika Kjesnera zato što je knjiga jako zanimljiva, poučna i jako lijepa i naglašava to da su braća i sestre zajedno i da uvijek moraju biti tako. Znaš da si pročitao dobru knjigu kada nakon što pročitaš zadnju stranicu osjećaš kao da si izgubio najboljeg prijatelja. Moje ime je Eva. Moja omiljena knjiga koju sam pročitala je Mama je kriva za sve. Ona me poučila da trebamo uvijek slušati roditelje. Moje ime je Erika i meni je najdraža knjiga Gospodin Gnus, zato me naučila da iako neko živi na ulici da mu vrijedi pomoći. Pročitati jednu knjigu Je kao pojesti jedan komad čipsa. Ja sam Maja Marija, idem u učenicom 5C razreda. Moja omiljena knjiga je Blizanke. Iz razloga toga što je zanimljiva, šaljiva, smiješna i poučila me da se uvijek slažem sa svojom braćom. Knjiga je dar koji možeš otvarati opet i opet. Knjiga je san koji držite u ruci. Ja sam Marin, najdraža knjiga mi je Gregov dnevnik jer je napeta, uzbudljiva, ima puno neočekivanih obrata i jako je smiješna i zabavna i preporučujem vam. Čovjek koji čita preživi 1000 života prije nego što umre. Ja sam Mata i moja najdraža knjiga je Mačak 4. kata jer mi poučila važnost za životinje. Ja sam Jan, moja najdraža knjiga je Šeger Hlapić i poučila me da vjerujem samo osobama koje poznajem. Postoji gora zlodjela od paljenja knjiga, jedno od njih je ne čitati knjige. Ja sam Roko. Moja najdraža knjiga je Vlak u snijegu. Ona mi je dobra jer u njoj ima pozitivnih i negativnih likova. I super mi je što kada se male ruke slože, sve se može.
Mislim da je život kao knjiga. Što se više odublje, što više ima smisla. Moje ime je Ana, moja omiljena knjiga je Ana u haljini od krvi, zato što nije strašna, nego je to romantična knjiga i zato što mene ohrabruje svaki put kad je pročitam. Knjiga nije hrana, ali poslastica. Ako čitaš samo knjige koje drugi čitaju, mislit ćeš ono što i drugi misle. Ja sam Sofija i najdraža knjiga do sad koju sam pročitala mi je Dnevnik Pauline P. zato što je zabavna, smiješna i lako se čita. Ja sam Lucija, najdraža knjiga koju sam do sad pročitala Družba Pere Kožice zato što je pustila i zanimljiva i preporučila bi ih svima. Želiš znati? Želiš osjećati? Čitaj! Ja sam Marijana, moja najdraža knjiga je Harry Potter i darovi smrti. Knjiga me naučila o tome da su prijateljstvo i sreća jači od mržnje i zla i da će dobro uvijek pobijediti zlo. Pročitajte knjigu i cijeli svijet će vam se otvoriti. Ja sam Sara. Ja volim čitati sve knjige, pogotovo fantasy, tako da je to jedan razlog zašto volim baš ovu knjigu. Ostale razloge su zato što mislim da je baš dobro napisana. I zabavno i smiješno, ali i tužno ponekad. Onako osjećajno. Mogu se uživati u svakog lika, dobro, skoro svakog. I također mi se sviđa što je glavni lik žensko. Ja bih svakom preporučila da pročitaju sve 3 knjige o Sophie Mercer. Život je lijep, ali ja više volim čitanja. Ja sam Toni i najdraža knjiga mi je Emily detektivi. Ona me poučila da ne pričam sa svakim na ulici. Ja sam Andra i najdraža mi je knjiga Družba Pere Kožice. Ona me poučila da sa prijateljima se sve može. Čitati znači sanjati otvorenih očiju. Ja sam Elena i moja najdraža knjiga je Dnevnik Pauline P. Ona me poučila da je uz prijatelje sve lakše i zanimljivije. Ja se zovem Tara i moja najdraža knjiga je Tom Gates, Odlični izgovori. Volim je zato što je jako zabavna i zanimljiva i ima puno raznih sličica. Ja sam Petra i moja omiljena knjiga je Duh u močvari, zato što ja volim takve teme i jako je zanimljiva i od nje sam naučila da uvijek budem dobra prema svojim prijateljima i da nikad ne lažem. I preporučujem vam tu knjigu zato što je jako zanimljiva i misteriozna. Toliko knjiga, a tako malo vremena. Sad! Ja sam Šimun. Ja sam... Luka, moja najdraža knjiga je Garfield. Sad! Baš ti kraj. Ti ćeš da se to govori. Zato što je... A naša najdraža knjiga je Koko u Parizu. Ne. Zaboravio sam ga sad. Malo izgleda. Pa počni. Evo ti si prvo. Svoje djeci.